sadodo yo salaman nah sakadu salamatan aya karina corona so penenami penedai nada pagu miling riari ka batugana mana sige somigi ade para naditian anu awungan nama pantau diduyagen lanu iya sarana na digano kemaguan adu tusuma seteraka ususakan nona iya mangude di dalam kaki sai mantuwaro ka ampun moroden ini kali mudi wa madriwana gaparega mana kasan porogan ino kana minami ka ino wa kuntu mana kaki ya kopagana ya luba-luba tenako kape gilai sangpin Rata semangodai di dadau karmio pa sauna tagi surula dan nakan digetawa nama buwe itu tak memesa mangata tara gendeng kaki ya kopaganena ayah pindugi ngakan ino sira bili muda ibu gila ya nirana toro ganirana iya sopai besiruan mariwana ga perika mandanga satoro gana pesugu ko mapiya napsi parkomanata kai si bibili kena kaki ya kopaganena di ibu paso nana pemana nana bodeng kia tekawi ya rubo uladan ni ya nako dia di muda sataka ayah karina corona keberi yung susuwi ke pato susah gebena iga malin saraya kau sahabat pesan gilean ye nama ngoda bibili kena kade kabus sepa makin ger bola dan naken inu wai maragung kaki yosi magerina manggo wagi gila ina inu dema kaswa aya untuk tande biagala dadi ka kelem badi ka pasika maroro nadu kana mada agina maka amangu de bibile kana ka manggo wagi gila ina di bau surbai sengga bodem pekedaru sao iya di muamudan ana saal tau kasaya tu peguno tersabut nemade dia urapa ko aroge dengui digawi dunduna saya nako mapia apia mata tentayan sa mati waro wawai rabuna abisin kagi yere yang nara ana insitiana saya pempangkas sengga paro uladanian tagu uloni yang inu da maka sowa api kulangan ikan kagare na ya pindugi naka agiya ko bago nai ari beto minnotos sekali subinera pagi naganiyo mana narini wade kagi yeso saken nona paniku ngabrigi dasa nogi datara nona nai sebuika aya pipike nengkawa ari marsia nona kagi sai manto saraka indina na tabak di bisiyo na solo tabanga de panasa dia petara monai kataya menen nembe na dua dubai sira toroge ni nagu sokan dia mendagi si komeye leka mau kata nami dua lambe benar kang udah anak besar ge sana anak ipamana yu kadarana nana opamana nana inayuna no kaponga ino nudureyen pake negeni mangga kagi ya kopa genaina aya pidegi ngakana de anak ke indena na gaya patada to pagane si yudi nae aya kiya nembe engko ada warna kai madega kagi yesu ada watenana opamana nana aya kagegenatani misuluta sa penangana opamaso kai mada aya pengegenatana di yesu tanaya sa bekena bekayawan aya maana niyana ini tuh juga kenana batu gani belo non maka gegenata aya oto watande sodo tasatala ini tuh juga kenana batu gano riuna nana osapangkatana aya kiya buru dan sodo tasaporna busokiya de bendegi misuluta sa tambo inanona kepemana aya maana niyana bakatani nabi yesa ina rakata monae digetawa nama busi mangude bibile kena pagariya kenanan aya maana niya kamawata mengkawala di beniya no kaili de gak kasowa ama amude bibi de ay ke anak kaino kata tanu di kakagie muke ya indunan nana opamanan solo tapang ada pernah dia pentara monai si tabang di bisi yonaka pakai wata ania na onora bula mayora na di daerah kema somaria tau dan sal pamilya de mama inomite gupia sominen di ge ngadeka bio kisah antangana gupikira pendano mama pia sogel lebet so tamon itu support tiang ko pagi ngedaniya na di daerah kema lagi jadi tanginya na indi ni remangon tawaraka
agi ma papaya gamia ide satande karsada inadil dia patu duma patak ya di kana putawa siyo minto abutaka agi ya benar mau nasopilo dira bentar ko karsada gugu sudah terat gugu segera basa tegap ko karsada anana nama dewan nagena tamako bako apakah betul mimpi tengko masena anak ko ngana gugu itu sakit ide yenan imi katae ana nama oreso du mampa tapa agapo ngasakan ako kawakada lupaon pakapun dia dapat engkau datar nada tanakaan tegas sulutan nana opemanan nana kapetudu gano piti berang teraka naduwe ngamu dilagu sugu penalites kapung bubadaka ano kana gura gena kapetudu gano nadu motor saya ikelna ibu kede rudungan na omenangan dayaan dia pentara munai mia kabuna kamapi ya ikan detuan nadi beira kemah kadia didanginya na indi nirma unta warana aukie naman atae nada goa indina nami sulutan samunaya ator ni bediles ya dan si maka anak busuk ada mendaga kapagi dunia kena betul gana karai tadi beira kema amori ya tawi dan salah familia de mama ino digesalongi kabai ya mangupia ruminan digei ngedesa dia petara munai manguda bibidikan burungi kaman nang tangi karo pasabaya nang kabai ino biyen towi tabak divisi yo si manguda bibidikan kabar pakapena mengasama bebasa gawe inau inan iman atae anakaino kadian tuwi panibenga buari deka kagi yeri benar pemenang nirano antai besari genako mangami bilang atau nana ino kadiri duba oba susah kena iya pani benga beri gina da aku wa indena na bentuk gana maraya geladu bayi semayor di pekeda rudungan na bentuk gida tu datia ayah abdul asis pamili bating wadawa isa mambu kamar geka deda uro geniana ono rabul mayor rasa dia pentara munaya di pekeda rundungan naka beramigi baya anak di muntawa saben sana ramigi pangadu dan ada di muka sayang lae gaya kapembutuan sawayo langwae liai katoraka pakai wataan nanane tabak divisi yuna solo tambang ada pensadia petara monae kataya mele dembe baramigi baya ana di muntawar sabensa maki bubu layo kengko sana kau di sana kau maka sesana matang kau ipen dulu nae yanaka inulawa minum buwa nabilawa mari bengaya maana ninya nalala ko warta abu kita napelo kau isaku dikum marau nakagia minde ya una mau kusumaenga uang silora di pegederundungan igira di daung kuasi muammar aninter gusuk ada dia mendaga pangkatani ai mana pamilia mutiana gusuki ya panganona kada daya ihanan muria tawi guyuna ai tangani yona tamaki ya selani ya kada daya ilabue aya desi ya kemada tamaki dia semena pamilia betadoa isako di kumarawa kada de ngakoro mangangano ke poyat pamilia maka anak gugu nimbuki unde aya ma anani ana muri ya tawi sari pasok pamilia gado ano nanakan peman kanu daya iya basa igina dina ungkona si ya bedula dia bara di pekede rudungan orang angko mengangkang usam kaino kasaramini daro nakia ende na kena nari meranona honorabula mayora dia petara munai kagi dia benar kesari ke sana angka benar ibu bisa tahu ititimu sada to manga pangkatanian pamito nandorai paniri gebulawan no mabintai korana o makilango bengapongi manga ongangan ni anana anona kapeman batu gana karaya gila di Abu Hasimah aya ma anani anagi yo beri isa gira di daun kuau tanah mimam amai saya nakagiye ko paganay na piyagai datakan na kumay dapina gidid aya pindegi nga kana mga tatara gede nga upa makasuntaon sa toroganira na ina ande taong pago kito pera ilalani ano ay patanan niyan wisay kaduwe na anto na apara mani ibeng sao pa katana ino tadi marano ka apay soko soli ana dagod mapam nagago mga tatara
gedeng bana bosi magare manguda bibide kena bani ya nepi teroha manguda ide dalau tegi ya namana ya takeno besa eka penggegeunan ya kita manangara kuwa kada abeto gengkoka aya karina corona mala aranu nya ge bae lawan carana sekari bae lawan tegu di bibilekeun bagami suwa-suwangi manguda ide dalau kapagakan kane ya nana oke ya naga corona astaga pirona tari di sini bubar taya maanani ya nami ya roro buta mana pae gerinya kan na nakakagiya ko paganay na dudinape siya tua makarabana sadar rumbo ula daniya na diketawan mabuhi no kakagiya na no be namini bebuwa di kakapetin deganana ubang kapasira tagi mangudai de dalawi buta lapangang ngakalaka ino ai maragga benu beketo kawe seolah-olah tawa paparangayani ya nasi ini ya digi lenggo dirung kiula lagi di ide dalau pani bunga berdigi de bapayu perano nahi bai lawan saran naona bedemia darudo senai no pemana naga mangko wagi gilain pepeni legeni ya si manguda bibili kenal atau ngasala pido mangko wagi gilain baka buda supai bai lawan saran naga obo pani yuda ana bebuda panama nika obo pangangata gesi ao manguda bibim Dea kana nakagiya misir ku pagareko layakan sada akan mambuyanan ayam mandegi ngakana nangang kadin sain dagi mangoda ide dalau dia tabu naka beta ide narano si paning bengaburi gideka igirake ya ragana api ya tasalangit layagna kuniyana digopaka udah sengkabe lawaga goga sagana una ando teri bodi ragi sadi untawar sesedang gosai pela digopaka de ugeng kapaka belingan gosa gegana tanian lagi dibibili kengka ayam anan nih anaka bagi yari ya benar bagendu sinambunga kakapurani ya guna masa sapi pini ya nama angode bibim bedai kana nakap bilang tanau suminende dia ingat desa daralatan orate ayam anani ya dia tentara moneka umalimpang susarata udara kesenditen ayam anani ya no bekedi mudan satau saya niyo sendi tegi mangoda bibile kana pagaria kena nangka bodi yuto dama naga aya pindegi ngiyam mendagi cekaran der be uladani rangi potari be ilawan soka poro soka lagu soka tarang dengan masih rana tiningke ususaken nona ina dia gugu benarangi par pertama bubar pengati kitiki na mangoda bibim dia kana ka apia ka tulumpa sa mga dose puwa dosa na matitingagu kaden bai lawan sarana sa karo pasabuyan angka mapeneda dede menamala abe diar katero ontai benar sadi maka iya keng kalamu sa dapat sama-sama limona apayo mabinan derena bubantu gurana dikano pemagawana nanare mese matano sa mese ka aya pipikir kawa manguda ide dalau na bilang atawana kena peri kuisi yo kagi yeri ya benar kagi yeda pangano neso manguda ide dalau kaya panutula ko mai dapana ge dela daku ina tonduga aya pindegi ka kena tundu-tundu tano ini kampung arena dia perkara moneka sirang kasan nangina na eno kadiri du kasayana ko mapia kia pamaka buruda ongongani wa iya so upae beusiem wa nakapaganay ron sopai bayo siya kena isiginde ko limaro ko na iman pulau so agama ini dito o nabiya panduan no Muhammad subuan no kadnanga kagiya mapapayega siyong giringan irana ulaw nabiya para ngayo Muhammad languan na mimburo ino di kesalong iya mga mimburo waega ipagaha diliran tarite bagu kompas aya maana niya nga pagturite bunsutaw pagkupas suwe nga daga dosagu karina adi mamagawi desa mapendagu malana papu magaroga nako maila agu maito wisai kadua na tanan masih simpang pakaian mani sampangin mauga toga korma toga sa ada uruga mimbentas adi luta tanggung ngko somindi ke ingat deka ubun di baratan ni manguda ide dalano tarda setari tibe para atau rano tau dia ka umara deng kakasi yari yawa togo pekisali bego bisarapia atau mematik suwi gemana dumara bosu sempada mendema pamagali napi ke capa genai aya lodo cowada tabiena ya si malawa dia kau taarala tarigen wi kanorona sagirung pungasoren buataan wadam umat rasul lagi nani lalaku apa ni bengabu riai
gede kau bedeni berate ni paani buenga buari gede toro geni oae ino di kesalongi ka ayak ya buru dan dia ni rato manor mata oma kau kita ladu perayuri tina gusu pengomo setana tamako perro pagi temano go pergi so aya gusu pemelas setuna mabadong ko mainos umaninya kan genena no maginting salangita somang ko salentingan nemani ya nama betul kapi piyagi nawa ada karayo rayo batang ngeramim bero bodem pegu manis sai pangurakan niana toro gani rana iya supaya besiruan ini tondo gua kan nona ladu na bersiru karo irano dia tapi ya maka daerah so sino ketari bugara aya di sumi yambe kapi piyagi nawa di bagaru gana ko mala aku mai to kai batami pengingi se igira beladelan mangami berua ina iseno dan kapana getari kuda di rana tibuk subaya nakamana di kubungani pegana taneran iseno pegaya kena aku nganggo decana nama napu masih rena wato kuda iya sanga mada kersi rana tawa beladelan bodo pa adi imang mangem wiai de asar gaya denggawi kadennaan tapi renar wargo kadidintan tapi piyagi nawa didinggi ginawa iya mangami buruae maka sesai berat tapi to tapi sabu dana isai maka gedamna tanaminya kagedaminya geuta olawa salango waya mimbero wisai kadua na ino matata ayo nako somin tiga ngede igu gulalani rana ini ya sami tinga bimu musawiraan ini muda sama lima ini musuh mata oka pemagubunga asa di sekasa kompirin seka anak perlu mangkodobi kapi piyagi nawa ada karayu-rayu somin nantigan ayai ngadena ini tondugi rana nakadarauna senam bera beguna berawan kagi yari ya benar kata tademani dan sok kaden na pesimben den nari bengi ana gude lawan ni ana berarti ya ani raso sobu ano kaden na pandu ano Muhammad ulau nabi barang ayo Muhammad kagi yari ya benar saya na dunia eta kapegasi kasoa mereka wisi ya usai kadue nama isa katen daging lango ya mimbero indo wa kepindeging paka ibarat tengkowa sutari tika orana demi papaya pata opa maka mati mo pembelu ya bagi yuna magundut nakalo dana miya mana bitabi mada dema di dema sarasa panuhi mana kota apa nari gano di geden undungan menangan dia angka pakai ibarat tengko ibarat obo ya naka demi kakayong tongena kagi ya miya timona pembelu ya bukan lo detabi ya kok kaden naka oba kasakirane subuh songarani rana dega tutulong pakamina na dubi garugung abenta ano ko miya kabula bala ini ya nadi dungan ako ta apa nari gan ka kagi yari ya benara aya maana ni yang oma dan salah guber somin tiga yang ada asara kaide nana ono rabuna yora pakai wata anana ni solo tapang ada pensadi ya pentara muna ya si tabag di bisiyon nana open manana mata onabi kuta sadari digami pumpang sobusungarani rana dega tutulo na pakamina na dubi garugung abenta ano ko miya kabula balay digetawan mabuwa sokaro dan imani bendaya kata arana debu makaun deyaw budumia inadanga dako ngangu dan sadanaka tetama sadangan nani tawa kalifa adaka tetama sataro tosaka bedingan salahu ditaba dili debe gelala lagi bibide kenalan tonga salapi diwade natokalelan nao kana ini tondugi nao nalumi mogo satoroge moko satorogen lumbo ula dania natake nobo bisa ikasi ibu sakang be pagaria kenana nako karo pasabaya naga opa kaun tolangana bedum madidi yanggen mabu baya buga kasih mendem mabu deeng mangoda bibidek ngadera onta seorai na kena kona ba orai na dera onta sowintana kena kona ba intana ka buntung be gapotegi mangoda bibidek kena kano gunung apoti ya uga paminani ngado yenan nilang ala aku au kaino akanapin deging ako kiademo dengan satau kakagi mapapayin tabaga di bisiyon ada bayi serius atoro gani wae bako de perang komai ipu ungko siruan tamang ulasan nambaraga agi ada lagi waku anu sopodi ayani uteno dani mangatatara dengan naino mana naga insya Allah koronde kagi yami yano buda ongangan ni panimbengan ada lagi ide dalau sanong kita tarano nanduda kawan wana panamana kenana na bai lawan sarana beniana piterwa mangoda ide dawa tegi ya namana ya digetawa nama buah kararano nani ya zaro
uga uladana kana tiguni bailawanana dia kan ipengono kakagi ya mapapayaga dia kemperan nonan tiguno panamang ko si pani bangabur rigi dadangan atan sawan dai ka bibe busala kawan sokiya naga koron miya kagira wa ako utari bailawana ati dingga kantawana sako kagenatakan ayama ananinya sanayo natangkala kana dini muda kensiran nango wadodo takana tini muka kensiran nango abangan sako tiyo dong masa surata ini desari maran kagi yama papaya gamiya gayo coba ka agu cukup pata alama asarasi pada mana bailawan saran nao isa ala kamero na tigira na mana ya na ino bailawan ka ya peramisa kena di kusakagana tanu di kadmay labu ao inani imam tayo na bailawan saran na piaka itu mata ya emang udah ide dalau baganti katawi ya igi na pipina lo temana meroro bayana ipak kesiti minta na pamikira kuwa saya na kumapia apa kabuburu dia sano katengo iyan panamana kena nana bailawan sarana ona tunggu ipikir ka baka depaki duwe putari bailawan bela bosa iman tawa pesuasa aura tarubo uladan ni yanana ayamanda ginga kena oka totoping kamani na pesuwa kana di mari bangaba iya bidu dari kuwarasa di mangena putari ana aba kosuwa uraga bubaya koro lain abe ilawan sam lana ona kagiya si panamana panamangko sarana ona intamanaya bu digatawan mambu ayat takapa kenonna ayat kata korona di demambu baru baik iya pasada satigu ditakapa geyonde takeno babsa pemaroba pemengkasa bailawan sarana we dikagigina wae na ino kadiri duka biya siruku mambo di kumata ganatani kayo gedung buing du di kumaku wato dugi ipapasin darakan ulang wabangen sako kagi ya si panamana bailawan sarana wa di kupaki sasabera ino darama geuga dipaki sasakit singari ini toma geyo panamana kenana bailawan sarana pekadanga pena kena ayaran ongkor kana binaya wasapalada sino rasa tombegena bailawan sarana ka ino bakadem pikirke mangudai dada pada pengkamarina wa kau guru di gurung kami ya ini satanda pamakonta soka mana pada pengkamarina mereka semua berdeka di rabu diri na bagi tanah dunia maka bagi tanah ayam anani anantai pengaruh ma biar kita dunia na bagi dawan sarana na tubuh ipikir kaku ditakagina wae kagi ya sekan anak pimberasi patangona begu ya pegede pege mamanterang angka so waina aya dina sudina aya waina na ainu kadim riai doa nainun tanata dumana bailawan saran nauka ande mananya oto suran tako pedena bida guda guni anak rata ataon pero ona kerka bailawan sarana ona tadi mata pending kisaya to binadeng kiparone kon tako ramen ulam benian aya kara geni ana obo bedu mantau dia wana samonae bipora ka ingarana kanu gunung simalao data umbu mata to kasina beradi ruang mawatana kanu guna den nandura ngano nake bailawan sarana na mano bapigiro para pinta binaanin badai kagedung masih bailawan sarana na ino masih rogakan na didirude na korung abasala ka siyolana pendima pantoko wege na pagilatan udah sindilan nating panamana kenana na bailawan sarana saka mambu magariya magode bibidi kenana to kasana pidua dato kada denoka ino kata tano di kabupaten Pati kabui kapuk kebibi nentai nunggu ulada negara ati katawan ka solang iti maporwa la belanda dingilana nudu paraya asan solo panama pendendam nudu joka adilana di mangede gedana muragati ma bendang amada lemah di dalam masaran sapan wi mana muta apa narigan mangode bibileken lagi di ide dalawa ati katawan kana soto huni maporo aya kata okoro sama tara gedengan ana mangode bibileken bakami akasuwa bakami nyangin perro betake no bisa ikadi ibu pasok-pasok saya bubi yang udara di kampung omidi na hidup mana nanga na ino kadiri duka ayam mandegi nga kena sarong magasaring kana ana di kokalabu masolia yaga kadir betaka kana di dulu nama idana osana matari dua di misalnya nebebuwi da oro gamaranda ngamadi nadina ko pernah sali pungana ka degum maka labu ko roja buka kasalan na api ya miya tangkada miya pasada malangi-langi rasa detingan na bako mata ngedati si bailawan sarana wa madasagi nawa ko ngawa pusan kaya natiya o mata pa si bailawan sarana wa piya katumatay ini dudo ng garo sa araw
gede gewe pana mana kenana na bai lawan sarana na dibilang atawing kaso dua kata wadah tuna tentu kau saya telah misi diri geneka ipagudakan ka bai lawan sarana ka tawana ka mana igi dapat pengano ni pangai batu gede ngepengungan do mangan de panu guda na batu gedengan sapan depa antara gedengi yang angka di pegede busa maka yang ama pantau ka ibu kaperwaan ayama anani yani bemaring bang umanai lawan usa kaporona bemangan no maporo ibu magebu sadangi temang udah dibileken bagi Yesus sekanan temang wagi gilain bagi pegerang ka ila lancaran tiana jujaka senangan ila intau benar misi diri genian neko di datang padi gaya dosa muda yang ambil giurina yang iga kita kabirahi bayi lawan sarana na pagi layani ga dicu dua kata wabu odato entah ibu maga kong wabu sami do berna benar au iya nani mang nakan nama munito rapat tenung saya dua wianan tiga kepemana nada to mamao iya komedi kan anak kata nabi dan lembe busuk ada dua mendega tadi surga ibu kata yami dan lembe kada rada to anan busuk tagaria karena kadari nai sebuya gia dingilan karena kaki ya kopage nai pakai negani mana mang udah kapi allo bagari ipani bungo tiga kena mungangan nata ayam anda ginga kena kapapa tagana iki bai lawan sarana ino kabedum pikir sa mulada na kangga ayaran ngoreka kadiya to sitai onga benda bidurina bata pabidudangani somagaya na uraga ay timbang oran nawa lima timbang uraga tagusangan no layagan na dibangan no iranon beuna di yumo ano bidaya makura de o manguda ide de lao baramigi rorana na rorana masati pula dabi maga kongkowe iya nani mata anana agi yasi magaria manguda bibili kena nantong asada pidu pemamatakan yani kau lada saran na omusari yupang tarana hingga piya mata kemang udah bibilekan kagi yeri ya hubunga kede di dinga ngau di nadi kapasiu baka maka pende maraka marorona dua kana ma ada gina awangka nagianan ni lalake wow panimbenga dua hari gidena ayaran koreka mangoda bibili kena datang nasala bidawa pakai budayaan kau watangkat dapat riko udah dan karena derona kerka mangoda bibili kena datang nasala bidawa detok kada denok anak ya saya anak kami ya gura de nasa lagi ya pulang etaka sino pa padangan na budayo kini begua uditin de gaya nam dina mari wadana pepegawan sowe sebensu wadongan apa morogu dunia lagi di danau panimbenga tiga kepemana ina pakai tegeni mambai panorogan na kata ya imam nasa sobai panorogan na isakapa gindenan ni mangudai de dalau mani mengabri kita busukan de mendem tabak dibision sudah tapang ada pernah dia pentara munai dia nama sudah tua mia una beri wabu isai kadua kapapa tagana ina sancana lagi ina dicara tabiru kanga syarat takau notan manga ongang ni yang kosomin digi ngedeka ayama ana ni yang ina yunano kabonga ino dudurayan tabak dibision dia sudah tananana pedagaya payung angko bidin laka binani ngado busa sinaya dana padang lagi benan nana kawata burunaya sagi bui perla sama gato sigeri ige natana milen lembe kada rada to anan ayam ana ni yang ka oman temen suruh mosim subio lano lana puna wageni yang so manga tantara dengan manga ono saran nao ususakan non mambuah pani benga berdegina dia kundera ino sakam mentowi ni yang ko mango dahi di dalau kagiri ya penara ayam anan ni anaka mantau nami kuta sadi adi dia genami Buampang tabaga di bision kainu dike salonge kate benga kadarian ayo to wata de ono rabul lama ora pake wataan ne anaka lagi cekara de cegi cakara ora waru berula dan ne anako ngene dige ngedagi nani mata ana soki ya taton ne biya dina buda wani saloloyo salamna sakadu salamatan aya karina corona ina da pagumi lingari ari kabentugan torogan yo iya supaya busirowan na ino mana naga usir tasoki lata pada sambil hubungan dadadeg miya do guda rugu miya nagula partelo miya kapasangat miya nagula ama pangangan niyo ko miya kabela bela aya betanu dano namiro pasok pangatangko dia maula adenne bentugan na mala akap penganon ni yanana nangoda bibide kana aya mandegi ngakan
narano nakaki bai lawan sarana nadera lindungan nakako liku sangkuano ega da akan penirati kabun sakuragat makarawa ko mangga panugo dia kana inapisan udegani tarat tako dunia nama panan sobegi yo dapat ko sakalean diga buka tindegan kaki tumba kunang item ide gunamina kana malani apa kawan mang udah bibileken maka to pasawolan rogo ulada nakana to ngasada pidua udah to kangen nagianan nila lako mapagarehi ko laya ka nakain ng katatano di ayamana niya ka ame ko baki de ronne solo menangiran adi mata kakasiya pada gapa manganga para manisowi ngeda torugan nakanina nasopay besirowan nana opemana nana di mama gewida pesudu ko mapiyana pesupa ko maratan wisay kadua na susagi dopong ngabo makarawa ko mangga ko bakaun sa sana di rosa ingga ko tao makambewi bebida pekara sama haragen lagi dakan daya adang waya mimbero sobra somaga to sakada kada kelira naka lagi jari ya benar ayamana ni anai pung ko siruana tamakula senapura ayawan terem siya biya na palaya din na mimbro kay nudik salongi ya di pagkaderundungan menangan yang ga makasay berata taro dan suwadi ya bemadano komuntia atau mataro bangkene karo dan saida na mubuwa di sandong anggo daga to bakarola di sandong mana mau somagayana tapi susah mengaratal di mana gumagang ko ngamolo-polo dari bang kasasagan sangi yang ko sampai kataya begel ayat iguna maraga mangan kasulatan tar siguna begel ayaw to watade di ikana peman anggawa master seremoni ya dia siya nan ayaki alalaku baula dan akan nama udah ide dalana ayaran ona kan nunggu dua kata waon ora dia kelimin dulu nako miya kamu dah badana osa iman to wae igidap dengan oni pangai batu gendeng na wado mangadega soko paramuti ya bula mami anu kau toto oso kagering madala yun suratan ina lampa gado ngangga madait kasiratan intana tadmira malala suratan adilo musakana matare mga Piyai kerna putri bailawan na yarano ko orata apiya panasang gibui bito sarakan apiya salaksay aya maanan ne yanne bito sa purakan aya untuk watan na tumusi makabang sa bito namisengkan nembak ko tawanang ito bailawan sarana kebudayaan ko mata idamani sana late kipir-pir ka marige ikapote na umana na magalimbo ko mambo panamana kana nang potari bailawan ka yari ya benar si masih bayi lawana ino magigian ada maradungi anaka pendaya uninya si mang udah ide dalana di kamma pekuana bayi lawan sasana ka asara pagayong kakoro umbawa unaide anakan na au mini peramisa kana taruh satu minatas pantakadika adang ani ditakaginawa bayi lawan sarana ka ayamana ninya ka digaki juga sebagai mang udah bibili kena natong asana pido digira penugugu kia di mudan sato mamati mamadana pepengan aku adaka pagar sabegiyo digabuka sana ana miti teka kura ganda osa berda begiyo na dapar ko pagi di dana mang udah bibili kena natong asana pido ada to kalalan noka nah inoka diri duka batanu dembano ya adi mata dan dega ini diusakan lega diusakan lega dangu ada lagi iya pagariya kena nana mang udah bibili kena udah laga mata tua napi sagara gara nama pakayo di beni nama wito kata demi ama ang udah bibi liay kana tiga kampa manay na para liay yamin na katayamin lambe ladi parli yamin na isa ko di ko maaraw nanaw pamana na nagiya matay dan na tamang iba igaos isa ko di ko marawi o solo ko di niya nga kagiya lambe tamasaki yan daya iba ipanurugan na kata nami mamasa isa ko di ko marawi o solo ko di nira ka kagiya riya benara paileti po ataw pamito nanuray panirigan bilawana isa na labi tao damari bengaba iya sapa sagi kuragata damang na potari
biasa silang ulay yagen ano na nakapaman berigida komander pakai negeni mana kata yang midem de bisa ko di ko marao tangani na nanari so binirna da ko wain denan la di po na ba iya kata yang midem lembe la di po na ba inagu usisole abam ay buaw raba ko din napakarang ko mikalangola wow niyo ka inumi po din niyo pura ganda mata taga da uraya da wayang arana da silang abento kalangulangon niyo makadun tatano da nakuha na kominala pwede ko baya nang kakagi jadi ya bener lagu niyo tatano di sa talori gede ngoray berasi patana karena di kapanganon na ko solo po din niyo kapundilag gamiro na mga tatara gende ayam maana ni ana pagi layanan ni aku mangu dah ide dah lawa padi benga beri gitu ka pamaguman aku deni aku raka begien pada ya dem api jauh langu wana mimbero mambagi ni rana sara to kali tada kapi piyagina waka ini gulala ni ranjo padi juga to si bena pandu ano Muhammad aya karina corona aya maana ni ana pada ya beri ya tahu apa tanau Adam sakia lilangan yan ako putari siti huwa au giyanan nilala kuna ay tangan ka tabag di bisiyo na pagkabubaya ako apakatutaya angko sansana lagi yan na di sarata kada di mangoday di dada ka sarata ka uno tani pani bengaburigin kadarada to ananaka kagiyari yam nara kesari kesana angko miya kabuta wala tabag di bisiyo nanawa pumanana sa kapang ada kebadia pentaramu nai magiyari yam nara ino di kesadong iya kadarada toan nanaka ayama ananian nirtu pebunot sau manila alang iya nako so ominanan digaing adena ko kuwasa dawai da pawing yang ko miya kabuda balai kadarada toan ana tabakan dibisiyo na do makana manisana muruna kakasi yanaka ayakarina corona do makana biri guna mungkin nabirin na es tangu wada lagi na ini ringari awata subu anjung giring anu bisa rapia atau nana opemana nangko bedaya masa kamot bilang atau di kandulun dulung ko betara aku datuna wadai gupu terre kaki yari yap narataba ke division iya sono tanaya kadar pangada pensa dia betara mau nae bisari ke sana ana sobu sungarani ana de miano guduko miya kabela wela ka omanan nean oti de gentani ana mata ona fakultas ada di gemi pumpang ko au miya kambelan Buayla tabaka di bisyo nakatabiye ko besimbe nakapake wataan niyan ono rabula mayora ladi bahira kamna ori ya tawi dan sana pamilya de mama ka ino di kesadong iya di pekedar undungan tabaka di bisyon kaki riye benar ka aya otowa benar tatowa miya kamu ngakadarin diniremangun tawar kita baka di biye Ayon sen diniramangun tawara dinangi ini pagayuna honorable mayor sa dia petara munai tadi baira masuk pamilya da salah pamilya de mama kagi yari ya benara inu pagainda niya tabaka di bisi yonaka kagi yari ya benara nana opamana nana upama mini yawa iso min digay ngada ayani yani yawa wisai kaduena ayake dulu ni nang iso min digay inget wana managi dana kesubugan sa tigena kagaan so magaan apa penala nirang adi nang pendayaw ni pendulangan nasogo api ya mi bubulu ga manuai so dalam buya yang asa solo penala nani ana tabaka di bisi yonaka waya managi na mi pantag sa adat ipegayo na yon ana tepenaya sa adat na mi pantag sa tamo kay di susuruta ana piya dada sa tamo ka ansi dan di kibulu ga madayang gede ngasarana au kinani ma Atayan si tabaka divisi na solotan pangadapan au dia petara munai ka kagi mapapay nanaw pumanana di kanu pemanggawan na parli yamin na kata yamin na beuna usiba iya ga osa kagi yamin de yaan guco kada da bendega kada da tuaya tangada pagare
kawa batogan sobine ayan tangan iyo na tamang irini wade si marsialo na mararangkop kanorona nari merano na lalagi di dadao kagi yari benar ka kagi yago paganay na ibu unggo siruan tamakula senabura piano buda na kena gusok ada da bendego solo bodi ni iyo ay pendidurangan tanah piano budan no mga tatara gedeng mi apa menagi yo na kagi yamini buldo ungang ni pani bengal lagi di dadao na paladna kememagi bai lawan sarana keubaya aku apa nama kenan nanaka si masih bai lawan tumu unggo pergi daya di cukup peraga apa nama angkau Ayo kasih mana si bailawan naik peke si timintal au pamikir aku iya manguda ide dalau naik no bailawan api ya katu mataya manguda ide dalau na tiga pendua kami sungguh sama yang kana bakal denggo bai sado kinataran na tiga kisua sebagai manguda bibini kena buta lapanan angso kagi ya benar apa gari ya kenan nana lima busi magari manguda bibini kena nanto masalah pido iki dapat berupa nabo kadon pusoko kaya limu dan satau dan dimakan demar apa gari ya kenanan ayah karina ko ora naka di dapuana tagata kebakira ini ya maguwa dah apa kasih tamin ng kosa para ano ko sa salamin ati gulang ka anak ka to kawi ya mala amat taniya na di ngari ya nama angode bibi Dia kan say no bawa poriguna kebulo gawa pemanse mangude bibilekan pakau kitan tano samay na yakan dudan tudutuan dugan tano aswa ini kambung ari